Ketheka ni wirigiro bwakwa nwithirite uri na Al-Amis njega ni wirigiro bwakwa ntuke kwithirite iri njega mbita wakabwe mutharimi monanirie twa mathithio ni Paul Gujiri kangucogeria nkatho cia mwanya nontu bagwitana mbere kurumirira a we watwethia nyumba nteto ira iri na igweta kathetune ka Meru korirwa gututhingatira kiri mitandao ya kinade Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Tugikumenyithia nteto obura igutunduka ndeka o ndeka ithaa o ithaa kuma ndena o ndena miangatini ya mugongo jwa Meru ningi inya ome ya kaunti ya Meru ningi tukiringa gataro ome ya nthiguru ya Kenya. Na mbitigiria twambiririe na riboti yigie gukiria nthiguru cia kiafrika kiuchumi. Kwa ihinda riraya nthiguru nyingi cia kiafrika ni ciithirite ikinyilika kiuchumi kuri na mpangaratano ya kwinyilika nontu bwa okea bura bwithirite bukiandamiri nthiguru mwanya mwanya Afrika. Akiariria yegie mpanga itwikite kironda gia nkuji, rais wa nthiguru ya Kenya William Samoei Ruto auritie atongiria kuma manthiguru ya Afrika kuatanira kenda kurwa na ukea ningi gotigira nthiguru cia kiafrika ni gukira kiuchumi. Number 2. This morning I had an occasion with my brother President Mahama to convened by UN Habitat on affordable housing, a challenge we have had in Kenya for many years. And I invited the Prime Minister of Singapore to come to Kenya in 2023. And I had this conversation with him. And the housing challenge in Kenya and most African countries today was the same housing challenge Singapore had in 1963. Singapore, for those of you who know, was just a slum, like our slum in Kibra or slums everywhere in our continent. But today, Singapore, 95% of their citizens are home owners and they are in the first world. In our continent, including in Kenya, 7 million people are living in slums. Yet we were the same 60 years ago. Difference? Leadership. Yes. So, what am I saying? It was what inspired us to do what we are doing in Kenya today. I was showcasing what we are doing. We are building, at the moment, 170,000 housing units. We're building 400 markets. We're building hostels for 170,000 university and college students, all on locally mobilized resources in Kenya. We have not borrowed a single shilling. We have not borrowed a single shilling. And do you know how many contracts we have signed? How much? The worth of contracts we have signed in the last 2 years is $4 billion. The CEO of Shelter, who operates from Nairobi, is right there. He knows what I'm saying. In fact, when I mentioned this in one of the interviews I was in Ethiopia, people say, $4 billion, is that really possible without borrowing? Because we have refused to mobilize domestic resources because we are accustomed to borrowing money from the people who we complain they are lending to us at very high rates. What were they supposed to do? It is possible to mobilize resources locally. And I want to encourage my brothers who are here. My brother, the CEO of African Development Bank, AFC, and all the other institutions, that when we talk about these African institutions, we must believe in ourselves for them to become a reality. The World Bank and IMF were built by others the way we are building ours.
So even as we seek to reform World Bank and IMF and all those other institutions, we must also begin by building our own institution, by believing in ourselves and putting our resources in those institutions. So I am very proud of what President Mahama is doing. Mobilizing the continent so that we can seize the opportunity, the huge opportunity that exists in our continent. About credit rating agencies, I have had friends here who have said, oh, you know, we must be talking to them often. We don't have to wait. It is good. We don't have to talk to them. We need to talk to them often. We need to make data available often. But there is no problem with us having an African credit rating agency. At the very minimum, it will become a reference point, and others will begin to know that we are developing the skills for running a credit rating agency, and we can correct some of the anomalies they constantly level against our countries. If not for anything else, ladies and gentlemen, we must develop our own institutions. It is not so that we can substitute those which exist, but it is because it is necessary for us to have homegrown solutions, institutions that understand our terrain, understand our customs, understand how we do stuff, and work with us from a position of knowledge. Nabo mbiombethe ni baithirite bagikinyiria maugaruruku ja mugongo ginya gukirukira mitandao ya kinande. Anto na atongeria bakiboria kwithira bakibangania nonto bwa kithurano kinene kia 2027 akiariria yegie mbiombethe ACC wa gicigo mbunge kia Egebe North Kimtai augite obici ciawe niruguri mirango gutigira mbiombethe niba kwamukira ibande ninge kura kenda sautio igeka kigitene ka kithurano ibankindano nene ya gisiasa 2027. Mukirio Nkonje na ribotia. Tumeelewana? ACC Walaren Brian Kimutai na charite nthuki mbethe komba kwethera bakiwachira ibande akuaponka mtu kinyetie miaka 18 nibo ya komba kwethera na kibande kiawe no tukikomba kwethera kimutethia na njira imbinge ona kinya ende akiwa bakethera bakita maturene kwa ya ibande bi wona kaita kakinya na ende uroko ya kibande kia bati kwethera akiumira ari na barua ciawe ira ciambath mwen na kibande kia musiari na ende kethera njira mwe ya kwethera mtu akiwachira kibande na ende akiuria nthuki mbethe bakomba kwithira bakiria bari na miaka 18 bari abatini ibande no ntu kibande ni kietumi na kikomba kwithira kitethere muntu na njira nyingi. Niko na imani tutakuja field, manake saa hizi ni financial year, na kama umefikisha miaka 18 wacha kukaa ati unaongoja uletewe kitambulisho. Tafuta penye ofisi yetu iko. Saa zingine tunakuja field, saa zingine tuko wapi? Kwa ofisi. Na tukikuja field tunasema tunakuja. Naye wewe hakikisha kwamba uko na photocopy ID ya mzazi, birth certificate yako. Kama una birth certificate tafadhali, kuna bahali ulisoma shule, either uko na form 4 ama class 8 certificate, una photocopy unakuja nayo na school living. Manake hapo itatusaidia kuona miaka yako. Ori wende tara nthuki mbethe bana berite kaita kara muntu ena kibande niria komba kwethera kiringa kura na kuringira mutongoria urakwenda na ene njira imwe kinya ya kwebeli anto barabarene ira ya kuandamana kana kwethia lami betete kuandamana nonto batongoria bara bathurirwe na ende nibwe ya muntu akomba kwethera kiwachira kibande na kuthura mutongoria urakwenda no urakona no maendeleo na komba kwethera kwina thiri te maandamano kaita ko kaita. Tunaenda kusajili watu ambao wanapiga kura. Wewe jitokeze ujisajili. Si ati unanyamaza alafu wewe ukisikia wameweka biometric hapo kanisa. Tafadhali kama hujajisajili enda ujisajili. Na ukikosa kujisajili usikuje kutuchomea barabara. Tumeelewana? Yeah. Wewe nenda ukapige kura yako, kura ni asiri. Vita inaanzanga juu ya ujinga kidogo.
alisema mimi ni wa huyu ni wa kidogo mmepigana. Nikiripotera Meru TV kuma Larege North, Beta Mukiri Onkonja. Kagitina kau Douglas Mutea uri MCA wa Abo Central na shimiretie gutariria gikathakira kuga ni witina mbere bwithirite bugikujirwo akatetine ka Meru rungu rwa utongeria Bwangabana Mutuma Ntwethinkia. Ni kagitina kau akiongela Douglas Mutea auritie ati kwithire kuri na municipality kirigicigo mbunge kia Central Imenti ningi akendikithia kwithirinya kugia kwa kieni kia ndege kirigicigo mbunge oki kia Central Imenti. Ripoti ya Jeff Wagituma. Nawe Douglas Mutea MCA wa Bothu guchie gatigati naugite nandi thirikari ya kaunti ya Meru ni ambiritie kujuria mawira ni yekanire gitara siasa nyuma ya gavana Mutuma Ntwethinkia kujukia utongeria ba kaunti iji kwe promise ndekirite antu bakwa kwe thina batuirie muno aja Nyeri Karigo gweta Nyeri factory gweta Nyeri primary gwikirinya kiria ugitwire na issues na gitwire ki thina nene muno kiria na wetu bara bagweta cukuru but I thank God na arua ito ambiritie ngugiu ni kenda at least as the only ngai kija kwambiria tomba kwirwa tuthiria thina ije irari thina nene muno no ntuaja kwina Mukiria Technical Institute the other side kwina Nyeri primary day school na aja kurari thina gukara around 4 years kuma tukuringirwa kinya kura kirinya kigitu iraja lakini I thank God thina ije na ndikathira na inderere antu betu tumirieni mwanka miaka ethire 5 ngugire chikethwa chiti icho bugatumakira nacio na imbije ngugi mwere tukarairia kinya kura cia kinya tukuga at least it was solve the problem ira affect our people. Nkuruki mutongeria ujo na kuromba gavana Reverend Mutuma Ntwethinkia kueja na municipality kirigicigo mbunge ga Central Imenti na kinya nkuruki kuromba maendeleo jangi kathumba kirigicigo mbunge giki na ebola mpenda kuga jamukali wa Abothu guchi Central kana Central Imenti imbije itwambiritie mubango jwa kuchwa at least nyatu ngato twina municipality no ntomero ikiethwa city ugethwa kwina municipality mingi ete incorporated inkoromba at least kinya batwe Abothu guchi tumba kwethwa kinya tu ngato twina municipality ire kethwa etaranairwo na iwinge chionde na inya gukuria muno intobira biegwetu na indarombere mheshimiwa Ruto na deputy president wombe ku visit aja Central Imenti nikenda at least tumba kuona imbio yongwa yomba ku uplifted o tauni kwa uplifted na mandu ja maingi kinya tuingwa twina university aja enderete gwakwa na bandu tekera ira wa resources cha kungana yomba kinya yongwa gukira twina kieni kia Kagumara ya strip na inya yongwa no gaito no tukwenda kinya yongwa yomba gukira nikenda ndere tauni kana Meru ikeja kwethwa city tuingwa tule antu ba Bothu guchia gatigati tomba kwithirwa kinya tuingwa twi part and parcel of that city. Aritie jaja ari ntereche Mukiria kiri wandi yawe ya Bothu guchia gatigati aria kuthingatene na mukandarathi amwe na maragita ja kujuria wiranire na karibawe kagita gakuromba kura untu kinya bukenetia kariba guntu guku bunene. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Githina kau na bwakari kuma Kambakia ni gicigo mbunge kia North Imenti ni barikitie kwa mokira into bia mutaratara jwa wonjorithia jwa flako kana floko jira jwa direte jogithu na mbere ni Governor Mutuma Ntwethinkia kenine kia Kinoru Stadium otabure mutugio kambi igotariria ntukuinga yake nyume ya Gavana Mutuma Ntwethinkia kurekere into kathumba jareo matangi jaruji mburi na kinya tungasi into bibironi byambete ukinyira mwinge maturene naro ikundi kathumba kuma Kambakia bikiamukira into bibina nkeru bakigonga Mutuma Ntwethinkia kwithira guti ungumania bura kujirwa kire kweja no gwa into bibi twejere ara Kinoru twetu ni ofisi ya Froga
na tugwita antu aria narua tukumba ku receive matangi twege kundi gya kamba kia youth forum antu baba ingi barenesa propaganda nao bakiuga into bibi tioneka ende atukwenda obwira ngavana mutumana rinda kiome ni antu bakuga na kuthithia antu baba ingi barerigirite batu twithirwa kwina ndo ainene muno barerigirite antu bethirwa batunyi into bibi ende narua floka organization yeji itongeretwe ni Evelyn and Janice bago prove decorum in the dispensation of these items tukuona ati ute muntu utikumba kinyirwa ninto bibi na antu bondi bagwita bekinyirwa ninto bigo kinya narwo na tugukozera ria ngaba na ratwathite mabigo kinya twina mbeo na matangi na sacks cha kwanda mbeo na twina gas antu barauga into bitekinya lakini twina omano tunaro tubiona kienine na iturarabirigero bikeja na itukuga thirikari ni endere gutegera antu babethe o nuntu baraba inge bari urakuthura be endo batena ngwicha gwita bakiona into ja bibi bakomba kutha bakiomba kwiremera bakomba kwethura batiotonya na ndawe ne tsekurevia na mantu ja maingi nya ja kureta mirimo kuga batu twi antu babethe barabaga turikana gati kinya batu tukaburikana ni ara batumirite kanya gaka kuri atongerera bagiciaca bagatonyera murandi jwa state lodge ria irigirigwa kwa Ntereyu bakigweta mawega kathumba jara bakagunikana ja kumana na murandi jojo state lodge ria yeja kamba kia tugukura twakura no tubakwethera barabara ikuthithwa biashara ikubwa tukwambiria gwika ibanda barabarene tukwambiria kuona nyomba cietu ikwambiria kuona antu bokombora mbeti njaga ciena bario nande itukuga maendeleo jajo ndo yakoneka yaretwa wo batu tutopingana ireje taguchwera ndakai cietu ngugia gwita twe nto bakwamba kitu gwa appreciate no 2.5 ire kwarirwe njira ichi jeta gwikirwa rami naja Dennis Kithinji mutongere wa mbeu mbithi kuma kamba kia akithukira karo muri ukinekera kuganiwe gutongera kiama kia DCP kurwa na mirandi ya witi na mbere ya kaunti ya Meru Dysentery haja kamba kia iturari tukaretero maendeleo ya thirikari through wakibwa state round aibu kwanda state round ya kwaja antu kamba kibu kwanda state round ya kwaja kwou endo kaigwa anasiasa boba yarunga manara no ntoibanyiri bakiuga ati into bibi bitebateri kuja gwakwa na ande turenda kwera atire karo murioki no ntuitukoma no utongeria DCP naja na nchama cia weka chagua turenda kwera karo murioki atire ikeja kwethirwo tike bo turetera ibatigane na atwe na ataboga pinga bupinge kila kitu ile serikali inafanya nyinyi mnatuletea nini imbi buko bo turetera na ndekeja kwethirwo imuromo mutheri ekeja kwethirwo abo pinga into bionde batu tigana ina thirikari etwitira nguge kiripotera Meru TV kuma kamba kia gicigo bunge kia North Mbeita Mutugi wa Kiambi anto natongeria ni baithirite bakioria ciuria birito ekoni mabisa bokaria bara batumirwo nthiguru ya iti muno atongeria ba upinzani gishangasha kia eko kia Benedict Kabiro kikiukia ciuria nkutho kiri thirikari nontu bwae mucii jwa Kabiro jwacererwe kwithira jukiwa riboti ekonie gukua kwa mwendo wao ningi kwithira bakiairua ati ni kura aurite kagushwa nande CS wakaria bodene Kipchumba Murkomen na Inspector General wa Borisi Douglas Kanja na ruaba gishumiria weka werone muthenya barigisi nteto ikonie eko kia Benedict Kabiro. Mission to Haiti has been very successful, and we truly appreciate the work that is being done by our officers. Many critics thought that by the time we sent our officers, and it was written even in social media, some newspapers and media houses broadcasted that this was a wrong mission, that Kenyans will be coming back in large numbers, in body bags. But see what has happened. A successful mission that has been done by our officers. They have secured critical installations in Haiti. The Haitians now are going about, for the first time, the Haitian children did the exams, successful national exams. They were able to secure the airport, which is now functioning. They have secured the communication mast in Haiti that is also functioning. They have secured also the issue of the police headquarters and the administrative unit. All the government square is now operational, and that the gangs, the leaders of the gangs who are very terrible, are now in hiding.
thanks to the work that has been done by our security forces. And imagine, this is just a small portion of the 2,500 forces that were promised. Kenya contributing over 700. And for that reason, the president is in New York, and he has been making a case of UN properly backing the security mission in Haiti and ensuring that the Haitian people can enjoy the relative peace they have enjoyed now across the country with greater support. The promises that were made by development partners and friends were not delivered to the level that we required. Unfortunately, in that mission, we lost three of our officers. One of whom is Mr. Benedict Kabiru. Mr. Kabiru lost his life in unfortunate circumstances that were actually not directly related to the shooting by those people. I think it was in the case of protecting colleagues, and the whole report is going to be made public by the IG, but the family has been informed. The National Police Service visited his family yesterday. It may have been, I saw some people raised concern that the message from the president went public before his family was visited. When that news was confirmed, the National Police Service dispatched a team to visit the family. But the synchronization of time made it such that by the time the president was making the statement, I think our officers had not reached the family. But eventually the family was visited, informed of this very unfortunate circumstance, and we continue condoling with the family of Mr. Kiberu. Necessary arrangements will be made to inform. The family has been informed of the circumstance under which he died, and all concerns surrounding his demise have been addressed with the family. What will be necessary will be made public in due course. Where is his body? That's why I've said those other details will be made public in due course, based on the conversation the family has had with the Inspector General of the Police. Nabo akari kuma Kigore ni bashumiritie bari na malalamiko muthuro mungento ninge bakiruria mata nikira bakuga negoteanirwa kirimirandia weti na mbere bakilalamika barabara ciao kuthukanga nandi rombare yao ni barabara ii itwikite mpanga kiribo kinyamara kinene kiribo kuthondekwa. MC Mwitonga na ribotie. Ni kiriro ni untu wa barabara aria akari bakwithirwo bakiuga ati barabara eje yao ni umbite kwithirwa ithuki nenyi na ibakuromba bara merue rietwa Dennis Kimathi wa Mbaya wa Thambura ndemokari wa area ya Kigure ndena constituency municipality ward onde mokari waja inkoromba muno aja yetu muno akaribaja ibarabara nonto barabara ijo maendeleo ya ntura na barabara eje yetu tuko gerani ni muno urato bainya tuko na maendeleo bangi bakiona maendeleo ende barabara yetu kwina thina irio na thina irio ikwithirwa stakeholders ba barabara eje batikwenda ku give way for barabara 15 feet na 15 feet kenda barabara ithirwa 30 feet batwe twe block imwe ya rutero rwa Thambura batu twaitire nyamwira yetu ende block iu inge ya Joana ntaitiro cio na batitete na ndiko na pingamizi no tunaku antu betu ba maendeleo batumba kuja gwikira barabara antu gutikuiganwa antu kwina tashwishi antu batikwenda gusidwe no ntu bwa thirikari itangugeyo na itogeretie mantu maingi kuma miaka around 10 years back tungena mantu barabara eje kenda antu ba give barabara room umuleta beta friend kikundi demo kali antu leje kigule thina yetu barabara eje ina mantu mingi muno Aki uri gako kimwaki ugia kwithira MC na kumyabwa muno atitira aja savi wala muno yota musioka atitira aja minister wala ndi account atitira aja igambali batemba gutugitira baitira twigano tukwamba kwigano ate beta wanje hospital malia na ou
aturi bakwa bauga nio thina twinayo na tukwingana na mantu ja njira iji ithithio bwega na tikuthithio ungi njira iji ethimi ina block ijiri iu yerwa ya Thambura na iu ingi Njoana. Thambura miunde gitangirwe mbere 1975 na njira ya Ramung'a. Iji ingi rutero wa Njoana yagitangirwe 1985 miaka 10 baadaye na njira ya Ramung'a kuringana na mutation ira tuonete na ira survey ba tuonetie na ndi njira iji ni tuthangikite muno jontu ni ncheke ure burete kwetha 30 feet ni feet 15 guti ngari ijire chiumba ukurukana ngari keja ni lazima yewe imwe yetere yewe kuruke nje muntu kana yete ngiti ne muntu kende yona space ya ukurukira njira iji irari ekirwe rami kuringana na watu reragwa njira ire ingi gaiti nare thiririte ni rekirwe rami iji niraregerwe jontu kwina nyomba chie barabarene na o meri ithatu ithirite official bakura Kenya Urban Roads Authority ibejire na gutwe wetu wario na bathima na bonania njira bwirite kuma block one ewe kwiragwa na mutation yekuga na still yakinya na arabwa kuthithia thineke ya kairi na tutikumenya iriuma ku na jau ni jonde kia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Nayo mishi 10 kumantereshe mwangaza wandi ya Wabera ni kaunti ya Isiolo ni batigi barina kimako kinene nyuma ya mwanki gotemantame kinyangia intobiao na kubatiga batina kiraro nandi rombareo ni kiriatungiria bao shumiria ko batamburukiria njara ya keo kubatethera gitenere bagukorokera rere omo nyuma ya mwanki kwithia intobiao. Ripoti ya Mwende Olaiboni. Lukianja kwa minturene ya mwangaza wandi ya Wabera kaunti ya Isiolo ni batibate na kokuria na bone nyuma ya mwanki yote kumenyekana kauma kwethia intobio buru onto batiombete kuonokia kintu kinya kimwe. Moto ilitoka from nowhere, hatujui, imetuchomekea, tumebaki bila kila kitu imechomekea ndani ya hiyo nyumba. Hatukupata usaidizi wowote. Tuliangalia tu tukongojea ikachomeka na ikaisha. Jana kitu saa 11 hivi kulitokea moshi ikafunga area yote, tukakimbia mbio, tukashindwa ni wapi moshi imetokea. Tukakuta kuna msee mwingine anaitwa Dhuranira hapo kwake pamoja na wenye amepea nyumba za kurenti. Moto iliamuka kabla hivi hata ikujulikana vizuri mahali ilitokea, ikachoma manyumba yote, hakuna kitu iliokolewa. Hata wenye alikuwa amekondesa manduka hapo wote walichomekea, na hata mwenye ploti wote wako kwa shinda. Mimi ni area manager wa Mwangaza B. Jana kulitokea mkasa wa moto kwa ndugu yangu ambaye anaitwa Dhuranira. Nyumba yake ilichomeka na hakikujulikana moto ulitoka wapi. Kolokine baukererete ngavana wa Isiolo Ibrahim Hassan nikiraba kuwa kinya nyuma ya ngari ya mwanki ukinyetera umbere obatethia buru bakiwa kinya kethira nirari na roe na ritingu eterari na pipe ekurita roe. Tukapika simu tupate msaada, hakuna msaada tulipata. Tukaongojea zimamoto ipike, tukaambiwa ati hakuna pipe. Tukang'ang'ana sisi wenyewe majirani, lakini mwisho tukashindwa, hakuna kitu iliokolewa. Angalia vile situation iko hapa. Hizi nyumba ziliweza kupata na moto jana. Although kiini ya moto bado haijabainika, lakini tulipopata na huu mkasa tulipigia Isiolo zimamoto, wakasema ya kwamba zimamoto haina hose pipe. So tunauliza Isiolo County kama hose pipe ndio iko na bei kali kuliko hiyo zimamoto. Sababu hakuna vile utakuwa na zimamoto uniambia huna hose pipe. Ni kama kukua na gari na uwe uafford kununua mafuta. So tunaambia Kayole
hiyo one term yenye tulimwambia tunamthibitishia na itakuwa real, kwa sababu sisi hatuwezi kaa kwa mazingira ambaye hatuna faida. Huyo gavana mwenye tuko naye Isiolo hakuna usaidizi anatupea kabisa. Kwa wananchi wa hapa Mwangaza tumeshinda tukiumia kila wakati. Si maji yenyewe tunafunguliwa kwa hiyo hata ati watu wakuwe maji kila wakati. Ndio hiyo ati zimamoto na inakuaga tu hapo bure, iko na magosto waka tu. Hakuna kitu inasaidia. Kwa hivyo venye mimi nataka kusema, wewe gavana unajua utaenda nyumbani. Hakuna kitu kingine, na hata MMCA na waheshimiwa wote wenye wanajiita waheshimiwa, kama ukuji kulia na sisi tukilia, usikanyage hapa kutuambia sijui ni mheshimiwa. Tungeomba serikali itusaidie juu ya hii mambo ya mkasa hii ya moto kutokea kila wakati, na jana hatukupata hata usaidizi wowote. Tulipika simu kwa county tusaidiwe na simamoto, hao hakuna usaidizi ilipatikana. Wanasema simamoto haina pipe ya maji. Kwa hivyo tukasema serikali ituangalie juu mtu mwingine mambo kama hii inaweza kutokea kwa mwingine, ikosekane usaidizi. Nakio kiriro kio ne kiri thirikari wa mwana endi weo batethia na biakura na kumama na nikendo aturo bobo weta na mbere. Ile ningiomba gavana wetu kabisa hakikisha amepika hiyo mahali na viongozi yetu MCA wote wakuje watusaidie, ndio hao watu wapate mahali ya kulala, at least wanjengee tu nyumba, wapate hata manguo, wapate mablanketi na hata chakula ya kukula. Naomba serikali ya county iingilie hiyo kati njuu hii maneno. Huyu ndugu yangu aliwachwa bila makao, aliwachwa watoto mahali wanalala ni nje wanalala. Wale walikuwa wanakomboa hata hiyo nyumba walikuwa tunduka vitu imeisha yote. Sasa tunaomba mwenye ako na roho ya kutusaidia tu atusaidie, hatuna namna nyingine. Naomba wale wengine well wishers, kwa sababu tunajua kuna watu ambao wako na pia mali zao wanaweza kuja tusaidiane. Kama ni hao watu wapate pia nguo, ukiangalia watu wengi wako na watoto hapa, wapate nguo, at least tukipata nguo na pia vyakula, at least wapate pesa kidogo ya kukomboa nyumba mahali pengine, na itakuwa vizuri sana. Ripotera Meru TV kuma Wabera kaunti ya Isiolo Mbeta wa Mwende Walaiboni. Nabo akariba mujie jomawa bare ugwatine bwa kwithira kuri na mutundoko jwa merimo yumanagia na rui rwa ruko boni nyuma ya moberedi joka mataga rui rwa sewage gutundukira muro jombone. Ripoti idhurani mwandiki wetu wa Nteto kuma mujie jwa mawa mwirio jwa Igembe Murithi waba. Tukiagia na dimini wa mawa tauni ule wijikenja Timothy Mwenda na rikitie gukujira na kuga ati mugrojo jwa mbone ni mugrojo mutheru, lakini antu ibethero bakijuthukagia rutere na rwaka chiongo ara bethero bakigera rukoku na mugrojo jwa gatwika jutumba kunyweka rutero gaiti na ara bamwe bethero bakenyunyaga bate kumenya kathira ni bakunywa ruko na ikira down tukondelea nio kinya thai tuku dispatch antu betu ba enforcement baitika chiongo nonto kuri area zimwe bakutura sewage dene mwera so inkumenya ni concern na tutereka mantu yendelea na inkuromba karibara bonde bena biashara chio ibombe kutumira njira chio theru ku dispose sewage kana rwiro ruko iraita waste water. So i campaign tundetenio na ni message tunatuma kwa wale wote bakumba uchafu wa miera kana trenches yetu roi ibamenye ni ugwati tuwikira antu betu kibu no ntu mirimo ira twerwa ntu kolera nenge na bado tuthirikari tutereka antu bendelea kuchafua. Tutakuwa na enforcement team, public health tumekuwa nao na mkutano jana. Rojo ambone jwa jwa jukulukirite mawa town katikati jwa jwishe managia na jungi jwa ruko jwa jumita rutero kachiongo achemanilia kwa polisi na nyingiro kairinganira na rugatweka mugrojo mwe aria antu bagaitina ara kwijikeja antu bocio banyunya rojo bate kumenyanirwe thorunganite na sewage na rukathukanga utaro yu por kujitha ina ruko bwega tunukanya kunukarimo na inya jwa atumisa tugenda yangu kwa lakini na nyangari chiongo gutonya au mutaro tura byo open antu baraba gute kuba inge ngari chiongo tura gutonya atai twasuma manto ya kurigaria mutaro yo kuona ni yona ruko sana na ikwithiritwo kwina thina nene muno tauni yetu ya Maua nontu mitaro era yithiritwo erikuo ya kundireni ruko kana ile okuruka na ruji nithiritwo na ruko sana ruko ruthuku muno rumba kinya kuretera antu mirimo imithuku muno na antu bara bausika
Kilimita we bakona nyangwe yo batumirita bwega na nyanga mlindinya antubayaro dino ntwa kwithirwa batechugulika kuona mitaro egethira ni kwerewa bwega bure batere ontu ne jukumu yo. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe Mawa. Nio ripoti ya tuikembriki yetu ya mbere akiri metha ya nteto cia Meru TV. Ugeta kurea ni tucokerete na ingi iraandiki betu ba nteto bakinyite idigithio miangatene mugongojo Meru gutigira nacio ni kumurekwa kuma maturene dena odena guntu guntu. Okorirwa gwita na mbere gutingatira kiri mitandao ya kinade Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Ugeta kurea ni tucokerete. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyomba yaku na style kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aja ni onto bwaku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana turingere thimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Anuiji no waraniri no bichichia Meru TV na There FM wakaigwa kule nonto bote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone na ndi no utume maoni jaku gukurukira email yetu iria ni merutvcomplimecenter@gmail.com kana turingire thimo gukurukira 0114 190 962. Meru TV, kionere mwanya. Ni bwega muno nonto bwitana mbere kurumirira a Meru TV. Tuambiririe na ugambi bwa atongeria kuma maturene niyo ni mbunge la mwananchi baraba shumiretie gatariria kiraba kuga ni kukujirwa kwa miradi ya witi na mbere katetune ka Amiro bakionania gukatha urungamiri na thirikari ya mutuma ntoithinkia MC Mwitonga na ribotia.
Bunge la mwananchi nirumbite kwithirwa riumirite na bomba kwithirwa bakiariria witi na mbere bwa barabara aria bakuga mutumanto ithinkia na thirikari yo ni bombite kwithirwa baritite ngugi ya kurigaria mugaro na bange uria bogaga guti ngugi ikuritwa. Hey. Peter Francis Mugambi, bunge la mwananchi batu na arua atweke oversight na tuwecoka iria thirikari emutumanto ithinkia nkatho mono nonto ikurari twendwari nyingi mono sana tumemena na nakira mari tukira wa kuma thirikari rere kumo into ibya kamatero bito saitine lakini narua twebunge la mwananchi tukuja gutega njira majengo ira ikuthithwa kukurukira thirikari ento ithinkia na tuge ibwega sana nonto antu ibagwita ngugi njira neji na kariba nture ibagwita ngugi aja na tucokerie thirikari eji na tuge ikathikira baraba kuringa ituma focus na ngugi nonto ntuko chengo gichango miaka era thirikari na ni mikai ukagwa gucokaniria na antu kukareta thina lakini batu tukwire songa na mbere witira miro ngugi na batu itugwire twingugire witu aja nonto kinyamara gitabukona aja njirene na njira ni gwitirwa ngugi. Kwa majina naitwa Vitali Zontita, mkaji wa Getembene na aliyekuwa mwaniaji kiti cha UMCA katika Ntima West Ward. Kuna jambo ningependa kusisitiza hapa ya kwamba sisi kama Meru County hatutaruhusu propaganda ya kusema ya kwamba hakuna kazi ambayo Mutuma Ntoithinki anafanya. Mutuma Ntoithinki anafanya. Ukiangalia hapa unaona kuna makatapila at movers ambazo zinaendelea kufanya kazi. Kwa hivyo wale ambao wanaeneza propaganda hiyo tunapinga. Another thing, propaganda ya kwamba hatupaswi kuwa city, hiyo pia tunaweka kando, maana barabara zinaendelea kutengenezwa. Tunajua sewerage itaendelea kutengenezwa. Mambo ya kupanua barabara na kazi zinaendelea kutengenezwa, na mahoteli yetu ambao matourist wanapaswa kukuja inaendelea kutengenezwa. Kwa hivyo mimi ningependa kusema Wameru wote wakitaka kujua ya kwamba kazi inaendelea wakuje kwa ground, na ground ndio itakao kuonyesha kwamba kuna kazi ambayo inaendelea. Asante. Nande oyangu ndakuga mureto ya kombeta wa Kituma Lawrence yangu ndakuga ananchi tukanje kwa irwa ya ntubange ntukumenyina ntu baita abari beja kuga ati matinga kawira kuma ija saitine kazo kubona no okeja gutekera mbici ire iraje uju no keja kuona ole tinga chenjera nezi ngogene kuendelea nje chikuthithwa kintu kebire katu gyati tukwetekeria meweka asete jo ntu kwa site njira je finda round na ukeja gutekera je finda round ikumanizike igeta njamu Meru Town na Meru Town ikenda kwana ekasite bwategera bukamenya verua raisi akeja kwikira iga twanjire kwa koromone twithe siwenji ka koromone na hizi ekasite very soon ankwenda kuwa Mutuma endeleo ogo na tutamu na nusu jonto bangu gero kulita we na tutamu na nusu na okendera boka na ngugi endelea gutira mumeo o ngugi na kuona otugutaje kwa divide lakini bado ngira undine mbunge la wanjira kwira no gutangugi na dogo gutega bwega. Asante sana. Tutam butse dirikare Mutuma Ntoithinkia katukwira ibwega kwa marieto wambita wa Josephat Mukiri kuma Gitugu muthenya jo narua ituthithitie oversight aja njirene ya kathita gukurukira aja majengo dire kurera wa Mutuma ate gwita ngugi itukwenda Amiru bongwa basundia witibwa ngugi bo Mutuma tontotega antu bengugine marakta ya saitine ngugini enderete kathandre Kameru kwa witu gwitero ngugi Mutuma Ntoithinkia na thirikari eku itukwira kongore na enderea ou batu itukaritie watinda kujivisana na antu baba bakuote gwita ngugi batu itu twingira undine na tugeta everywhere tugikaunta ngugi iro kurita na tukenda Meru wonde amenya Mutuma Ntoithinkia nenderete na ngugi nkiuga uju thirikari ira reo former regime mama ira irare Meru ngugi irakarito tongeriene ntuko ngiri emwe na ge ntuko ngiri emwe tutikompeania na ntuko igana rimo cia Mutuma Ntoithinkia. Tutam Lebupi
na jau nejo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV Kenya. Tutagire nayo makarika jatigite babange barina akiriga nayo ni Mwanki gotema ntame shukuru ya aritwa niyo ni shukuru ya nkadegoro Tharaka University nare akiaria ore murungamiri munene Peter Kinyua Muriongi natariretie ati mitaratara yonde ya oritani ninge ya aritwa gutungatirwa ni gwita na mbere. Ripoti tiro mwandiko wetu wa Nteto kuma Tharaka Dagara Waiguna. Kererembe kya monkiora tigire gwatema ntame ofisi nene kana administration blogo kere chukuru ya Tharaka University. Into kathomba bikenyange karabyo mbere kwethora bikebe buruna gotiwa mu. Ara tokiarane na Vice-Chancellor wa chukuru eno Professor Peter Kinyua Muriongi. Ugeti barakana na monkio yo bora bakomba na gutirengurarira kojerwa kire ntangurutano ino. Jana usiku tulikuwa na tukio ambalo moto kidogo ilianza katika nyumba yetu moja, na nataka kuambia wazazi, wanafunzi na washikandao wengine tuliweza kudhibiti hiyo moto, na hakuna mwanafunzi, staff ama wafanyikazi hata mmoja aliweza kuumia. So tunashukuru Mungu, na leo asubuhi tumeanza siku kama kawaida. Tuko na international conference ambapo tuko na wageni kutoka Amerika, tuko na wageni kutoka Ripoti ikaithira milekelia hiarato kubanganiritie akirimedha ya Meru TV. Mbita wa Kabwe Mutharimi monanirie wetu wa mathithio ni Paul Gujiri. Ngucukiri nkatho ni bwega muno na tugwita na mbere kurumirira we watwethie nyumba Nteto iraire na gweta katetune ka Meru kumakirini kirwe na kimoni moni. Thank you very much. Ukorirwo gwita na mbere gututhingatira kiri mitandao ya kinade, Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Gwita na mbere gucionera mwanya inkwendere gorobo bwega.
Ndĩndĩa tũrataũkĩrwo nĩ ũmwe wa endo betũ nĩ tũnjũragwo nĩ kĩthiki kũringĩka kũnene hamwe na nkoji cia nkoro gwĩtĩkĩra wendimbo mwathani Mũrungu. Hamwe na bo nĩ twambairia kuibanga kũbatĩ arĩa mũthia na rũgendo rũ rwambairia ja Cool Breeze Funeral Home iji nĩo Mwangi Njeru Buru Meru ĩrĩa ĩrĩ mwĩkano jo barabara Kĩrachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabara-inĩ ya kwerekera Nanyuki. Cool Breeze Funeral Home nĩ tũjanaga ũtungata tabo gweka mĩĩrĩ na kũgeta postmortem na mareijetu nĩ jakũguna mũkojo waku. Tũrĩ na gonto gũkũ nene na kũtheru gwa gweka mĩĩrĩ, ngari cia gũkamata mĩĩrĩ na kinya mathandũkũ. Nĩ tũborairia na kũũmĩria barĩa bataũkĩri nĩ endo bao na njĩra ya kũbarĩria mbere ya tũtĩrothora kĩrombero gĩetu. Tũrĩ na parking ya kũng'ana, restaurant na minimart arĩa ateja betũ baurũkaga beterete gũtungatĩrwo. Kũmenya manto nkoroki tũriongera ubichine chieto Kĩrachene Meru kana tũringĩre thimũ gũkũrũkĩra namba iji 0798 715 653. Ubichi chieto irugoragwa mathaa 24. Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Nĩ mwana mũtharaka Seneta Mwenda Gataya na rĩtwa rĩngĩ Mofaya ambĩrĩirie ubichine cia kaunti ya Tharaka Nithi na gũkumbatĩria mũtharaka kĩbarene kĩawe na mĩangata yo ĩrĩ ngũgĩ ciawe ikĩoneka mwanka gagita tũrĩ nyuma egũchioka twao twĩrĩ ta MCA mũkothima Mofaya araitia ngathĩ otongeria mwanka nyomba ya ũgambi ya Senate kũgambĩra Kenya ngima. Mugambi gachiaragwa na mũtharaka na agambĩtie mugambi wao Mofaya nĩwe agachoka kũbagambĩra na kũbakũrotongeria nĩ bũthũki gĩcigo mbunge kĩa Tharaka. Nĩ Jumapili ĩjĩ ĩmwe kwa ĩmwe na Seneta Mwenda Gataya mĩangatene njeri wa cheupe kuma mũkawe nĩ Jordan Palace Marimanti gatũgambĩre mũtharaka tũrĩ amwe ũgakũrũkĩrwa. Yasa, odi anto Meru County, Tharaka Nithi County, Isiolo County, na Kinyambu County, ntore irio cionthe ciĩthiũrũkĩrĩtie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato cirĩ na mũrĩo ta matanta ja macono ja giempe kia uki atia we ukwenda kwethira wĩna mantu ukwenda kũmenyithia antu nukwenda track kana ngari ya rudishu aja nĩo tũrĩ nini wewe areria ntora ndongo na ndongo antu bakuigue warie tankongi maugene atiri gwakwenda kugira skuru yaku gwakwenda kuthia road show kana kiatho kira kionthe kwenda sauti yenene atiri aja tuli na ngari ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna mukojo waku na kinya wenda tukwejania muna mugi kana na MC sound irere aja nirete onekete ka